Shubor nagaslem jong udongsan hima. Kipulet kanong ba shalong kila panong ka jingkhan rai ki kot kali jong ki local taxi ki ba kamai khlampat siu ka khajna sha ka sarkar jilla ka basdang manta ka ka khatsan trek ujilio arjar apulai hakhandai lat kani jingkhan rai ki kot kali namar kam shim la tre kam ka jingpanyat or bad even ye ki local taxi barrung shamat pran bat khandai lat komalapan banada ka office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills district hagani ga jingkhan rai ki kot kisla ki pulet ki lalap bon teli ki local taxi ki bambyang ki kot kisla ki bla syak dan kuna 6000 tingkah habaya keren bikinong nya taksi ki lapan pa ko jingkaman lada ki pulet ki khanrai ki kot kali khnang ba ki tu ki bampat siu khajna ken hap siu no hanrei ki kentaj banya ot but even namar kani ka khata ya ka kamai kaji em nagaling chung ka police department ka kung ka DC order pakiyo ba kihap ban checking ni ko isla di kali si bantang ide ban ai ki jingero ki DC ka badai hi ka banle kahap ban le namar ba kum bakalong mantai ka jingjele chung kali ban kiat ki ban kita ki stiker ki basyukir du ada jele si saya kata-kata dan nagaling chung ka DC bakan wa wanra ya ki jing chung ka jingdang kali kam tami komersial kebun bakadai ban check in nakapor sa kapor ya kini ki pat kisla kali badai hok i ban check bat ba kane kadai kasin nongkong ba nakaliang sa department baka driver ba ban check kita ki kot kisla kali ngai ngi ba para kaya check ya check ne inget scam ba kawig singi kin sabun ni bakan sa pembang ba kini ki kasi ban wandu ngan inget scam ba kali du kan dunai ki pembang kisla mungkin saset lah kaset iya iya. Kini kali kita nasani kacim pembang kot pembang sela kacung kile se gede mar teng pi kakut no pemenin na kakut no kemencis ni kempala on pembang. Nakatarung ni kerman sekami batin sa pembang ya kalau sini. Jong iton kilik private di sepin kelatang lokal ne kiton kita. Ya kata teh hadu metang empat tip kidon ne kimdon na tang bala kata teh kasong haka pulis departemen ada kacekan salah pi bakal la lese yo la bakan don ya kata. Kemudian ada kapulit di departemen ka cek ke kajenaro kan kamyo si ka sarkar lah. Namar bakalong mentai ka revenue nangi ki taksi ki lokal taksi ngimla hiru banlen ka revenue lokal taksi ka revenue tungi taksi long ka yarap sibun ya ka sarkar pi namar ba ki taksi lu ki labun syang ne ki lokal taksi kumbakilong mata ki don hadu prateli ki kot prateli ki kot ada ngifil tang gawe ru ada ka fil tang sisniru ka fine kalong spo ajar ko i lada kale maturity bi kene kale bi ka badai banle na kale nging instrument ka sikadai ya ka bakri dai hi bangin a ke jingero ngihabi ban a ke jingero i kene ka si pemenang bakan cek kini ki hot event mang tu kap trekam ne kumno em nakaliang cungi pat kumahalong ni haduk mata nakaliang tu pedisi kan nom petrekam hi ko di nakaliang cungi ngi nom pediang hi ya kata ngi pen pa ka jing sngo bamla ban pediang ya kai ba permi ya kata notification man pen ai odi ngi ngi pediang ya kata mar balai bala dangi pelaj odi ben ngi pilate bi ngi kidai bakamai mestep ni bam namiet but hakashi tayo ngi ya tangmai sngi da engin besar kai yang asem kaya ba mentata haduk mentang empat la ban ken haduk kan teli kidon tambahan race renda kila cek nes hadin sisnya sini kan satip ya haduk kan teli kita kali kombiang kita kesla lara don kini kali ki membiang pot kesela ka ta ne mi pi gino kamai ki badan akak ta yang ngi ki bahasa kombiang mo namar bani wan wat batang ban feel kawi ka kesla ngi nom ailat ba ngi piala ka balang bangin kombiang ba kadai hok ibagin kombiang balada itu yung ibang pembang dengan tentukan bagi day ban pembang par kidai ban kimdegen bakin semsting mar kadai hok bakin pembang bi em kum bakalong tala du menen misni kelas dangi ban cek nak leng pulis ban bat ni naya kenturu bakin day ban cek beken kemdai tang mentak kemdai ban kut nolasai kidai ban cek baik
man kapur gidi mencek. Kamu katu ka jing ong kadisi ban rekam ko event ka kam ajwak su. Kemana unsur? Lada kan, lada nongkong kesini, lada kadisi, kapelat ke order, bahkan orang bah ngin cek daki kot kisla kali ngisngu kemen sekadai kan. Dai bang suong baik pelat buat event ni nomlak pedang ni taksi. Kalau meno ka kamai ka biang am na du ba. Baik baki saya kumno ka ki don am ka jing snge thot aba ka sarkar ka pen. Pana tu ka ot an event. Kipat bati ki kenyumi kataan mar babale ngi sakri kiduk isuk ikup siling kisam siling. Tel ada ka sokar ka pelaj ka ot event dan ngimyo suban penhap ya caka ka bale penhap ik pasendar. Pajar ki kenyumi kata. Berpisim nam bakal ka jing cek kali kan penduna no ya ka jing kelut kan penduna ya ka jing blok nomor kitu ba. Untuk ka dosla kinam kamai su. Ngi pedang ya kata. Ngi kaya rap sisa ya ka jing kelut. Bat ngi kenta kan ngiru ngi kentu kan gitu ki badan lokal tapi kita ban pembang kan ya kahap kita ban pembang. Ngi TPE bakiru ki dipen nakatu ka kakam ka baki tray malakas ni. Tu lada pembang ki im ni lade ki yo jaya lade.